Dostlarını ayrıl sebeplerim ayrılmaz. Ayrılmaz, ayrılmaz, bulsa da sebeplerim kanıtlarını Yollasın farklı bilmesin. Bunlardan muzikanlar. Bunlar bu iki yigit, bunlar benim apamның kızımның, bir tuğan apamның kızının bağları. Salman bilen Sayit. Bu üç gitar bağlar. İkisi iki türlü. Karakter, так, Sayit, sen Sayit bir de mi? Tabii по-английски. Bana koyarız, pусть тебя видит. Burasında. Instagram'ın yanında koyarız var, üç gitar var. Bu Salman benim jırlarımı көрсе, bütün dünyasını unutar. Yani de ben bu muzikatlara koyarım, beni kurmaydı, Türkçe muzikatları. Күні бойына şu telefonuna koyarım, benim jırlarımdan biri bu. Ben dedim bu tirinden miken? Şu numarasına indi. Şikadat daha enteresan olsaydı. Peki ya? Ben seni birinci aplaudisment koyayım. Yani olur mu dedi? Olsunlar alkışlar. Köşe alkışlar ara. Bu yigitler taşı ilermeyen kızlar. Musikum bara hazır. Bir tuğanlar sibelgen biz türlü yakka Жиылышып көрішірге Қойдық әлі туған якка Бірге өскен бір туғанар Сибелген біз түрлі якка Жиылышып көрішірге Қойдық әлі туған якка Қойдық әлі туған якка Кіррек әлі өскен якка Қадірлетіп бала шақты Іске алып өстер шақты Рахмет әйтіп әнкейлерге Бізді күткен әткейлерге Өмірлерін ұзын айтып Қойдық әлі туған якка
Вот и зла купили. Давай коншанзак, Зенич. Амалия? Что ты такая матнявая? Давай, когда тебя пусть посмотрит Амалия, смотри. Правда? Серьезно? Гузель? Гузель, ты прям как принцесса, буду нарядиться. Радоваться я тебя, здесь просто. Ох, умнейший. Поехали ты. Уже назад, а ты назад. Амира, спасибо тебе. Линейка твоя? А где твоя линейка? Как ее зовут? Фазилина ханым, sizde onamın başına gördük. İşlersiniz. Bakın ne olmaz. Uzun boyunca oturan şu babalarınızı birbirine bir güzel olursun. Амина, спасибо тебе. Это тюльпанчик такой, да, красивый. Спасибо, я его сохраню обязательно. Он у меня в машине будет всегда. Хорошо? Ух ты! Всегда тюльпанчик. Тебя знаешь? Амалия? Амалия, спасибо тебе. Амалия, телефон что? Не отвлекай, Я понял, да? Срочно малая жасауға керек. Мұнда қызлар. Молодец, красавица. Құдай расырдай расаң, ересең расарлар. Не переживай. Қорқытмады? Яғни мына орыстарда бар дейді, яғни испеченный халық артисіне көстенес икел айтады, менің байрам, мәдениет қызметкерлер күнінен ижади орыстар. Геннадий Арулин, Москва. Canlarımda tiben az şişmesin Elleğinde ihlassı yüden Tungan yüreğimden bozu eri Yaratamın diyen sözü